ini kita spesial Banar. Nah, apa tuh spesialnya tuh Himjar? Nah, jadi kita sebelumnya di channel-channel sebelumnya kita ada collab lawan Lubuhan Thailand. Hari ini pun kita ada juga collab lawan Lubuhan Thailand. Kita tawa-tawa soalnya ada paham. Sama aja kayak seorang mungkin tertawa aja kan. Nah, sekarang di samping Ulun ada Mo. Mo. Yeah. Full name Mo? Your full name? My full name is Vidya Mosen, but my nickname full name Saimo. Mo. Saimo. Yeah, Saimo. Oke. Nah, kadangnya kami berdua ada juga translator kami. Nah, ini tuh kan bisa dibuat, jadi ada suaranya aja. Hai Rahmat. Pak? Oh, Ya, oke. Nah, jadi kita hari ini akan duet. Ya, Rahmat. Ya, you can do it with Mr. Him Okay. and the Thailand song. Yeah, Thailand song. Oke. Waduh, nah ini Wak, kenapa jadi harus ada translator? Tahu aja. Ilat pendangan ini kan. Oke. You have any question? Wow, bahasa Inggris. The question Okay. I want to know why you like Thailand. Apa jadinya? Jaranya kenapa Pian ketujuh banar lawan Thailand tuh? Oke. Thailand, film-film Thailand lucu-lucu, asik, apalagi percintaannya. Habis itu lagunya keren. Itu jelasan Mas. Oke. Mr. Him say Thailand film is like a funny and romance and anything. Yeah. Dan soundtracknya ini, nyanyiannya lagu-lagunya keren. And soundtrack is cool. Oh, okay. Oke. Okay. Jadi oke. Aku belum bertakun boleh lah Nemat lah. Ya? I question right lah. Ya. Oke, question to you. Yeah. Oke. Go on. Tahu lagu Indonesia apa-apa aja? You know Indonesian song? Yeah, I know Indonesian song. One song, Sampai Jumpa. Sampai Jumpa. Oke, dari Endang Sukamti. Oke, ini kita duet juga mungkin lah, mau memungkinkan dalam baterai memorinya masih cukup, kita duet juga gitu lah. Oke. Jadi kita langsung aja bernyanyi tadi bersama Mo dan juga Him. Hadang Pak. Ya. Tapi Pak, jaranya kan ketujuh Indonesia loh Pak. Menurut Pian kayak apa gerang lagu-lagu Thailand tuh? Rame kah kada? Oke. Masalah bahasa kita ada tahu lah artinya. Cuman kita musik universal. Musik kita menikmati setiap orang beda-beda. Dan Bapak kebetulan menikmati lagu-lagu Thailand. Ada kan namanya? Okay. His like Thailand, but is different language and cool. Yeah. And I can ask question for you. Yeah. What do you think about Indonesian music? I think Indonesian music is similar Thailand. Jaranya lagu Indonesia tuh hampir sama loh kayak bahasa Oh Thailand. iya, betul. It's very beautiful song. Lagunya bagus. Jadi sedikit ya Pak, kita hitung lah. Sekarang bisa di bahasa Thailand sedikit-sedikit kan. Enggak. Nong, song, sam. Yeah, Nung, song, song, sam, sam, si, si, ha, ha, hok, hok, jet, jet, pad, pet, kau, kau, sip. sip. Yeah. Oh, jadi kalau dia tertawa hahaha itu 5555. Oke. Mun yang lucu kita di Indonesia punya WK di sini 5555. Hahaha. Oke, kita kan langsung aja kita ke nyanyian. Jadi kita menyanyikan dua lagu langsung. Lagu pertama ada the first song is Ruk My Tong Wela. Itu ya, itu soundtracknya Hello Stranger. Dan lagu kedua tadi lagunya Sampai Jumpa dari Endang Sukamti. Nah, langsung aja kita lagu pertama. Check it out. Gugup pundannya adalah sip.
Mantap. Mantap. Mantul. 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 Oke. Mantul is mantap betul. Oke. Oke, So, the next song. next song, lagu kedua yaitu Sampai Jumpa. Ada minit. Oke. Ya, right. Lagu Sampai Jumpa, dia senang dengan lagunya Endang Sukamti. Sampai jumpa. Sebelum disambung, Pai, Oke? menurut Pian tuh kayak apa gerang duet lawan orang-orang selain orang Indonesia? Menurut Pian rame kah?